Mustafa'nın айылы ошол жерде. Айылына bunun туғандары почти 80-90% кайчып болду да. Анан ошого кичине алдын жетинче код компаниядан кичине алдын жетинче акча чогултуп берели деп Мустафаны чакырдык өзүнчө. Ошого мына код компаниянын атынан 300 000 сом берип атабыз. Бирок колдон келсе 500 сом, 1000 сом, 200 сом, 100 сом жардам берели да Мустафаны узатайлы. Кимдер? Çalışan insanlar bir şey. Bu işte çalışanlar. Aynen. Sağ olun arkadaşlar. Hadi görüyoruz. Tamam. Zamanın sınavında bir transportlar da işte. Şimdi zamanında bu sene olduğunu özel son bir transportlar geliyor. Yani